ajunan cukan menter pada teka hajat nggih. Nah apa saya nyamai teka hajat nih kah? Teka hajat nih ke benih satu hajat tembian bi Allah itu roti. Mun satu hajat manusia nih ka itu roti butuh alam nih kah? Nggih. Apa hajat manusia nih kalau ada wadah. Cangring Bengkalan tero ojen, cang Mekasan tero nimur boko toko mate. Cang gula tero aing, saya teri gelas. Kan tak ada manusia nih kan? Oh, enten nih selenaki. Sekelangkong terlancing umur mian. Selain mate kapi karimpian biti biannya. Hah? Agrunggung itu aki agrunggung nih. Oh tak nyaman ki, ya mundak berngai kok. Aning amin ki purum ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Dari ngacara mabakun berkah di bajalan ini. Terus buk. Acara intinya kan dia. Oh makai saya cara maduca mun tak oleh berkatmu engke kan kula cara maduca engke ngombean tak milo berkat mulai ada kikut tina makai saya cara tak pati habis sepenting berkat oleh dua lagi. Aku tangki ongku deh berarti Allahumma sholli ala Muhammad. Telok ni kaya bahasa kapi moloten tasakkuran haul bahasa gendik didik gi ni kamu tung situ ngasecem berarti pengajian mari pukul 5. Nah teng jeil cho jeil aku teng jeil. Oke, ibri itang jai. Kula teman pengajian eta biru ibri itang jai. Arcang bi kula yenum alhamdulillah tepat katang jai asli. Ada kula nasagale. Bi kula ko cai tuan rumah mi tak le beribal sumpah bibir le pedis ko bi kula. Korang dua. Dore, selo entar ngibaki. Yo melo orang berapa yuk saya tengah tak kok berisi tak melo kak sekitar melo dek temu tak kok berisi kita melo kapi saya melo 2 angka oh ya todus jasa kasak. Yo, korang berapa? Korang 2 yuk. Korang 2. Okay. Mayu. Cepat keluar pan mari kau bah mulia. Kalau kita nyanyi. Mayu nyanyi kada. Yuk sambil keluar kok sambil nyanyi. Bukan alis berputih. Aku pak pada nyanyi dina deh. Bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati. Cinta karena gincu cucu eko. La haula wala quwata illa billah. Cinta karena gincu cucu. Cukup. Korang berapa lek? Korang tungak ke hu. Korang tungak ke. Iya, Pik Surya tak melo.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, sampian ni ke orang saya cek ka imba Nabi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampian ni ke kotu cek banyak macam selawat aslina. Nabi Muhammad mular marga naring bini. Nabi Muhammad ajuangaki mau muljah orang bini. Nabi Muhammad saya sebut ke ada orang bini. Syariat agama Islam pagempang ke orang bini telok ni mbian pamulja sampian sebut ketika syariat sampian pagempang. Nabi Muhammad sempat mular khusus marga naring bini. 4 ini akan saya bahas, jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pemberian berkat berikut ini. Mabuk biksu tia kurang tung. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertung, buk, halo. Mbian ni kalamba tak ikenda ibi orang Arab. Orang Arab tanda ke orang bini. Bangsa Arab ni ke bangsa mulja. Tak nda baji bini. Mun bini cacat, mun beda Roma rembi bini bengkes, beni bengkes kadur beni. Mun beda Roma rembi baji bini aib. Maka Nabi Sidina Umar anak bini ipendem di odik pan lahir bini ipendem arapah tako temu tatang kece anak bini. Nabi Muhammad lahir Arab selonde ring bini ni kebi Nabi Muhammad pah yang ka orang bini pamulja bi Nabi Muhammad sampai kanjeng Nabi adabu ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa laimun. Tengkuki reng lake muljah ni kesitung tandana orang lake se amulja aki bini nah torai ki reng lake ena nikah orang lake sengena aki ke bini nah. Kanjeng Nabi sehingga kak derajat tempian sampai reng lake bagus tak bagus tergantung lakon ka bini nah. Nih kadebuna Gusti kanjeng nah situng bekto sampai Nabi Muhammad tuman mangki beda orang lake masake ati naring bini sampai ring bini mular gara-gara bi ring lake masake. Nabi Muhammad pah ajabu batnul ardi khairun min dhahriha. Perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Artinya apa? Laki-laki yang suka melukai perasaan wanita lebih baik dia mati daripada hidup tapi jadi luka. Aku pak sampian se ada bi Nabi Muhammad cemba Nabi Muhammad ni kagak orang bini sampai kula tanya datang boleh dua pada esen aja dua korang hitung aja tanggung tak lah sabar dia tore oh kare saya umur jalan tak mari gini tore boleh tanya sampai syariat sampai agama caranya ibadah kamu gempang reng laki bendeng bini gempang reng laki gempangan reng bini boleh tanya dalam sebulan reng laki ibadah beda berai nah mun reng bini bodoh minta bejeng buk katamu yan berdering laki katamu yan ada paling orang laki minta bejeng kak mari manamu jile wah jadi berdering laki katamu yan yang laki aja paling ngepul ke rumah namu jadi minta bejeng banyak yang katam. Nomor 2 orang laki wajib Jumat orang bini wajib Jumat. Ayo nyamanan siapa? Nyamanan embian. Nyamanan selake. Iya jangan embian. Jangan ring lake nyamanan si bini. Cek belak kasih nyampit pada nyaman. Hari ku akan beribadah deh yuk. Tore
reng bini tak wajib Jumat, reng laki wajib Keng reng bini maka tak wajib Jumat, mun Jumat sampean duhur tak usah abojeng. Arapam bian mata wajib Jumat, bian mun ipa ke masjid depak ke masjid tak kerengi dengan ki khutbah arasanan. Baiki bocor ngoncur deh ya deh. Iya lah ngari-ari. Iya, semacam khutbah ini nak acup ke bunda jadi ya. Iya, dan mangkana tak kira Jumat. Ya isabi. Hadirin, perhatikan. Orang Jumat di kasar tak oleh adegan debuk. Orang Jumat tak oleh adegan demun adegan de Jumat tak oleh genjeran. Makanya sebelum khutib ongke bacaan senikah Bilal fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nikah artinya senikah mun khotib deki ongke ke atas mimbar maka sampian tak oleh adegan deh serase adegan deh maka sia-sia serase sia-sia maka tak oleh genceran Jumat. Orang Jumat ni kemun akan deh ketika khotib ongke mimbar Jumat dah tak oleh genceran sama sekali. Jelas? Maka nak laki talangkong mun sampean Jumat pah bede nak kanak kini enger tak oleh sampean pada bu cek enger tak oleh genceran pada tak oleh ni cek pada enger. Maka caranya sini kini sini kejaran tak oleh dengan mun dengan pada tak oleh genceran. Mun sampian pah pa Jumat panbi khotib ongke mbian pah harasanan siapa kanak semacam khutbah misnari anang siapa ongko marsikan dua mak genteng iya kakang jualan mbak mintang kodu kali keng burung apa nak boleh saya macam khutbah batu pak kahulil yasin oh mbian pah ngocak ya Allah aceling kejenggu ngak tengembik seelang hahu Allahumma sholli ala Muhammad. Mbian nikah zakat tak wajib tak wajib reng bini tak wajib majar zakat mbian cuma wajib taat kasih laki saya majar zakat laki nah haji sambian tak wajib kecuali bi selake eyong ko si pas etorok kalaban aman reng bini tak karompak ni masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata min ayyi babin sa'at. Reng bini muntro masuk surga bajeng ngajaga pasana bulan Ramadan aurat tato puen kalake na atorok mun etorok mun esoro bagus empat nikah iromile bengla bengak surga mbian tak wajib alakoh tak wajib zakat, tak wajib haji, tak wajib Jumat, tak andi tanggung jawab dalam keluarga. Sateje berek kareng laki sampian karo empak. Saya reng bini ngalako empak ni kampian masuk surga. Gempang napa tak gempang? Bade secung gembangan boleh. Cuma situng, kiburukan empak etung. Epak wabi kanjeng Nabi, idza matatim ra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun badereng bini mateh selake ate narido selake tak pegel kabini nah ketika sebini mateh me tak pegel sebini tak lanyala oh tabah mari lanyala keng mari minta sapora mate sebini pas selake ate narido dakhalatil jannah reng bini seh mateh laki narido ate nah reng bini ni langsung masuk surga. Tero napa tak tero? Tero napa tak tero? Tertuli mateh lah sebini mate selake ridho itu nyaki tero itu aki mate lo ndak manter lanceng umur thank you bu mbian tak usah takut makin lagu lang ucap sini kerja benih malaikat maut gula sebanyak mate gada ni kebenih orang bini reng lake aki tengku larangan bedung ni larangan bedung kan tuh kamu banyak ring laki ben ring bini mati kada banyak cewek ngucap pada banyak gula tanya kamu banyak ikan to janda ben duda nah tak janda bu
Jadi cok bini kabir. Berarti jemol berdeban ku dari lebur ke janda kia. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten buk, WHO ini ke dokter dunia ini sudah mengeluarkan ke pernyataan antara laki ben bini nikah lebih gampang reng laki mati ka ada. Apa-apa? Kok angka kematian lebih banyak laki-laki? Soalnya orang laki ini gampang itu pani penyakit. Tengku sakit sakian benimbian tangkan ceruk. Umur 40 lah kolesterol, asam urat, kencing pakak, kencing jelo. Munreng bini tidak berisiko. Apa-apa? Cepon dokter mik kembangan reng laki tepani penyakit. Pola na faktor penyakit ni kepikiran reng laki ni kemun andi masalah ni kesempen. Tak ipo keluar pikir. Munreng bini kikiraki. Pantak nyaman kikir, panruwet kikir. Mangka nambian lekas lempo. Wah iku boleh keng kabeh na cocok. Kikir tok. Orang ini kejen oleh kikir saja lem. Mangka nambian laki tak bener kikir kok. Me bakal lagi dia makin koi kikir sekali. Kula langsung kikir. Laki tak bener ya kikir. Tapi kula nggak boleh iman kaman. Reng bini ahli kikir nih kasitung sebab keng lesoh. Thank you bu. Lesoh. Reng bini nih karo nyaman nak kocak tak alako. Roma lako na tak lumare. Di mabokombe, di maatana, di marakora, di maringkesan ngi. Reng bini nih ke alako mulai cekena tedung sampai tedung boleh alako tok. Tedung lagi ikalako. Bah. Lek benih maksud tak anak ang ni kalau deh nah orang bini nih kamu nanti nak anak ini makin ngantuk ada rem mata kira ngide mun anang tak tedung ke ada bener anak ang ngide laki lagi tok betoan kan terancam ki nembian ruang ngi ngi ya kok mbian tedung tengah malam paknya mana pah anang ngiding napa tak ngiding makai sambil tumet megala anang pak cecaki deh ambu senangis cok lopot tu pakai longa anang tak dengan nyabo laki nak pula nolongi ngalle ke kamar dojo bener pulan rame ngalle lagi nambian dua kamar dojo paham lekok sarung ibuka pah ke atas cetak si atas itu pue si bini sajam sambil temet-tem nyoso daya yo meniki botoju daya tak anak mancing daya Allah sambil temet-tem ngida apa beli kate du nggak boleh ku tak lagi nabah omber ngida nih kok apa kak kacung nggak ngiding dia anak dua dia reng bini ini kalau aku luar biasa bu nggih tambu sekali lebih mengatakan tu makin ki asiap nase takut seero manga kana nggih pak kalampi se yang ku yang mulai beri lai palain pak kelo ki laku nakin setrika pak kelo merina anak ki yo tiaki bian jagela sambil berjalan sambil beli dore sambil beli bebas sambil berjalan bu dore sambil beli dapat jauh saling aki mon pelak beli impian beki kau orang sedekah aki buk ki beli kalau pas sedekah aki ayo sedekah aki kan kampian ki kiri buk Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi reng bini ni kalau sok di masa tanah selaki kita jaga lah kudu jaga kada tinggi buk. Mereka anak di masa kombe di masa reng kesenah di masa rakora di masa sapo enah di masa ngurus anak di masa neraki anak sekolah
laku nampian banyak terus kadang ring laki selala ta'ala aku neng rokok ngilang cik si bini ero nyari ya pak kikir aja bener selala ring bini ala aku kepada ke timur tambu sekali saya laki neng rokok ngilang bah demale rokok lek kuda dina regla walaking bi kakek sare ya pak ngata maki senyapit pahanya begeluh nggak ada kira adur wah jok kakek keng tak mikir bikin mata lah cek dah rokok tanya kikering bini engkau aja mungkin cem ku teman nginceman rokok cengkurung nginceman kor kekeren nara apa sambil sertibi tekik nyureng bini nyepuk tak ada pot ring bini nyepuk kita harus subak kering bini aja kabar ke timur kalau kerja ida pormon pelanceng depak ke sumenep ini masih mikir belanjuan papai pasar ungkel kebir laki tak tahu mau dibeli peserang kurang saya belanceng kok nyengku tangkok seruat pakai kok kebir cek rokok kok kita melak bikin mata nih kakek pakai tegok cek sarana kelus sertibi papan tekai ongkung komi cek cerita kok lambat ala kakek je polisi kedua sana mereka kok keng burung pakai alhamdulillah kalau tanya aki rokok depak ke sumenep jawab benar nikah hah mangkana ring bini nikah cepon dokter rang-rang tepani penyakit beban nah mari sambian keluar keng bini nikah saya nama ke sambil kikir sambil alako njak muntah ring laki sarung yang sang kebudin langkor tapi sambil ikalak sambil ring kesih nikah ring laki pinter lo cak ngucak keng legu benih karo sarung kamu kisah leber ke di beranak ya tapi ini ring laki enggak nih kalau ada kan dia keng bahaya mungkin lo Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sembian buk bi Nabi Muhammad tuman ikat tangis. Ana apa me ikat tangis? Nabi Muhammad nih ketika Isra Mi'raj kak dinto ternyata neraka paling banyak esena orang di. Tapi bi ulama ikbala hadirin. Ketika neraka esena paling banyak orang bini nih kebeni andi arte kek laki masuk surga ke bini kan neraka beni. Cepon ulama bisa saja esena suarga juga sepaling banyak orang bini karena umat Nabi Muhammad ini ke antara laki ben bini banyakan bini makin nikah beda saya ada buaki ampun 1/5 situng penting lemak jadi mun trocok pas situng reng laki kudu abini lemaan cocok ya kok diberi cocok makanya gula bini gula soro bini boleh bu tak barjajah soro gula bulana bu ada kan janda bu ada kan bini dua ro bini gula pakai kocak terus hah soro gula keng senyoro gigi naraket terus bini bonet sampian bi kanjing Nabi saya yang kak derajat sampian saya pegempang syariat sampian saya ketangis bahkan ketika saya Nabi Muhammad bening ngolok Fatimah bening ngolok Aisyah An-Nisa Ali matoro areng bini matoro areng bi alhamdulillah orang bini larangan bedungkus bagus terus bagus sampian terus saya sampian manter epreng na becreban selamat paring na teka hajat potra naman tersolihin solihat buk gula matoro potra na terakati pong cija mangkin empian nikah kunci nah mun bede nak kanak saya pasti sampian andi keistimewaan khusus deer macara nerakati anak sampian pun ngaji Quran selain ngosos bengatua saya mate kaniat ya Allah dan kula saya ngaji Quran ike baya terakat anak potoh petiaki nak potoh solihin solihat pak ngaji putra nampian bi Allahu leku bukan epa saya mun sampian tak bisa ngaji ben are cek kalau pai putrana kirim Fatihah ya Allah Fatihah ne kebitan gula untuk akina ka fokusna anak gula nyamana mistiyah Al-Fatihah maka mpian ne kemun ahli neraka tagi senikah putrana cek pun ulama bukan epa saya bu mun tangkan cari buk atua telo kalih sampian sekalian depaan sampian
Anapa polan sampean secek melarta mulai ngandung sangang bulan ika tibi rembi antara udi ben mateh ika tibi nyusuwe 2 tahun ika tibi mangkana tuan ring tua bini nikah mustajab ka putra mangkana sampean setiap alak wa ibadah kaniat ya Allah kak dinto ikibaya tra kata nak foto petetia kina foto hula nak foto solihin ben solihat insyaallah mun sampean seadua putran sampean nikah kempang tetinak foto soleh ben solihah manter segak dinto badana Allahumma wis molotan mari ngeles nomor 2 umroh ni kaki tasakkuran manter pada ada pak ke Mekah kapi cek karo amin long bolong pesena maki amin santak mun pesen tak long bolong tak ada pak manter ki dah pak ke Mekah Madinah iki terki bisa aziarah kama Nabi Muhammad amin manterki bisa doa multazam amin hadirin kaula benajunan apa jeng Mekah ben apa jeng Madinah jauh kencer nak tempeng masjid larangan bedung nikah orang siapa jeng Madinah nikah etekel 1000 kali kencerna orang siapa jeng Baitullah Masjidil Haram etekel 100.000 kali tapi nih kalau ning panyerautang mbian oh ya mun dia kan nak cabe jeng mau 1000 kali deki pejeng Mekah sekalian tak bisa mungkin penyerautan tak bisa king kencerna tekel 1000 kali king embian mah kita ke Mekah ikan tu bisa kencerna tekel bisa dek remah sepertama embian mun apa aja ngajak sampai tak asiwak uning siwak sampean buk embian asiwak beda kaju arok nikah biasanya jualkan 5.000 embian mun bisa ngobengi mun tak andik ngakui perkara kasar surban pada apa aja kasar tina niat asiwak ke pah senikah orang siapa jeng asiwak setiap pejeng kak dinto etekel 70 kali hadirin ngakui napa saus ngakui kaju arok sae maki benih kaju arok sebenting kasar tak napak pungkana kurmis tak apa-apa ken mun ngakui pungkana kurmis takok si wak tak luang kiki nadal katel ngakui ruku tak apa-apa ruku nampian no jadi mun ruku na pote yang kui 3 kali pah teti batik dia ya laki sering mangki kula ngakui sarung ini kah pada maki sarung pada keng mun tempo na mancing pah sarung ay pakatas takok siwak si bebe nganyol kae gitu sering mangki kula sini kero tak ning contoh din lato deki takok tawab penik kene agila neng cek ngadeng cek lengak jeda tau ring lagi genteng kake mau pegela tak gitu sekali sejeling engkau landi bini lah ya Allahumma sholli ala Muhammad orang mana syukur ni kebi Allah bakal tambahi cimulyadi semakin asyukur atas syukuran manter nikmat tabi Allah tambahi sajan banyak amin cukan ajunan ni kemakin tempun asyukur nyukuri nikmat sehat paringi sehat pah ikibat ibadah kak katoh manter mben tambahan kesehatan ter paring na lanceng umur manter paring nah berselamat mbian pabanyak macam solawat tibil kulub kasa solawat cepon ulama keberes dari setaja penyakit baik penyakit ateh atau penyakit dohir apal solawat tibil kulub Allahumma salli tibil kulubi wa afiyatil wa ala nika solawat tibil kulub tanpa na ateh orang semacam solawat tibil kulub kalaban barokah Nabi Muhammad orang kan itu Allah bakal paberes penyakit ateh nah
Atina dia penyakit buk situng sombong. Beda dengan dia penyakit sombong. Banyak tak ning leto-leo orang pah gera lek era. Beda lagi. Beda orang dengan dia penyakit iri ampo gak jaga entunya na tetangga. Beda. Alhamdulillah antar kapi orang ngaria. Beda sudah iya. Nggih. Ema berak melai mobil, ema timur mendatang ambulan. Ada. Ema ada je melai tanah, ema lauk, ema liaki tanah. Beda. Nikahnya mana penyakit iri, nggih? Beda penyakit cerik. Beda. Beda. Manusia ni kandi penyakit hati kapi. Bahkan jaya pun ulama banyak macam salawat bil kulub. Insyaallah penyakit hati bi Allah paberes. Bil bi tempo nang benak kana sempen sak salawat. Allahumma sholli. Nek kesalahan ang ika bagus karena saya iki dingaki asmana Allah dan asmana Muhammad. Embung saya maca ke beres penyakit dah. Jangan benak kana bisik-bisik tetangga. Kini mulai terdengar selalu di telinga. Hingga menusuk di hatiku. Nyosor nak nyosor. Mengapa engkau न जाने मेरी तुमसे प्यार हो गया न जाने मेरी तुमसे हो गया तेजे आते तुझको तो प्यार सजना Mon garo maburu ayat tay nagrena kok dinada. Panobru India, umber sete dente kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, babanya syukur ke Allah dak seteja nikmat saya barengin. Makle kau leben ajunan itambai nikmat selain sang Allah. Allahumma la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sepenting asyukur bi Allah bakal itambai nikmat tah. Mangken tuan rumah asyukur paringi nikmat. Sampian juga asyukur paringi sehat. Manter bi Allah tambah napan sepenapan nikmat selain Allahumma. Nomor telok terakhir. Ini mulai. Nomor telo acara haul mangken hi. Buk mun andi keluarga sedeh entare kuburna. As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi hanya ta'aki nang kitab tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Orang mati ni kenapa na pole kereme Fatihah. Napa na pole maca Yasin. Keng iyentare kuburna. Mpian di ring embu mati pak mati. Mpian bahin tare kuburna. Mpian neng kuburna. Pokok guna ulama yasta'nisu ahlul kuburi biziarati ahlihim. Orang mati ni kecek seneng ngecek bunga gara-gara bi keluarga na iyentare ke kuburna. Keng iyentare ni gale. Ya mas sampean bantar baca jamaah sekali yu. Napa boleh sampai jamaah cek keng iyentare persis pada ben sampean andi anak bi anang pah esan de iyentare. Bunga na ketika dintu pun ulama. Makanya sampai beda malam-malam hadirin. Mas Abdul Azim Khalili kepang penggalan toman ajabu badi situng malam-malam ikalanceng umur ikebal lagi panapa malam-malam saya ikalanceng umur sampian mun acelen pas tabangki ben kuburna saya rabai kayak maca Fatihah sekalian kulhuh telo kalih al-falak sekalian an-nas sekalian mpian mobilen pah beda kuburan cak ki ambu mun ambu tar ka surga 2 hari sedeh Pak ambian taus sampian lebat pabada kuburan kan senega assalamualaikum ya ahlad diyar sayulillahi lakumul fatihah sampian tahu sambu pakul jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah
pah macam kulhu telo kali keng pamare beni kulhu beni dah iya kul orang sing ngamal lagi ni kecepon Mas Abdul Azim Khalili kalanceng umur apa malanceng umur karena setuju orang sing beda ilmu kuburan ke satu aki menterle betul boleh mun lebet boleh berarti sampian kita mah makanya kalanceng umur mun sampian lebet salah ambian ni kata ngolok salam paki ngebut iting kuburan itu aki kia tertulia ada enak nah iya monek kamu nih ke TV tak ya abi ini betul nih kamu Allahumma sholli ala Muhammad jadi melibat ke kuburan cek kalau pai betung melibat kuburan macam ki buru kasemak ila cengumur hi mun andi keluarga sete entare kubur nah nggih tar ke kuburan dan ngolok salam assalamualaikum ya dar qaumin mukminin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun mun tak apal tak usah baca Arab cek sama kesah takut tepak katuana Petra saya baca bal tak apal biar sedekah assalamualaikum fi bistia cek lebur kan kok ngaraja seling dia ada seling di bawah ih kamu gituan sebel deh pon montar ke kuburan sampian ngolok salam mak lebih de saya bagi apa ibu mari mataan dibagi masak angi bagi kia Allahumma sholli ala Muhammad mak lereng sepo kau leben ajunan kak dinto jemper bunga yalam berzah alhamdulillah makin pamul ngah oleh saya jaga sepon sampun setah semoga tetilan jalan selamat tah jemper bunga nacukan sebeda ilmu kubur amin Allahumma demikian sekilas info orang mayu orang yuk ngoncang tibe kula ki ngalia kadu mabuh bada asara mangkene kadu mabuh lesobu kengi je kaje pong tempo na beda ngoncang ri bering ada ngoncang kula ngak-ngaan ni Roma tadi pong tempo na beda ngoncang nyon sabora saya pada pak sana sambil kerja menteri beda manfaat lagi pertama menteri tambah kecintaan dek Gusti Nabi Muhammad menteri betul orang saya bisa asyukur dek setuju nikmat saya pada ke Allah ban menteri kula ban sampean ingat dek kebengatua sampun saya temak le itu aki amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh